Mūsu komandas nosaukums ir Generatio. Mēs esam no Daugavpils Krievu vidusskolu līdzceļa, un mēs gribam jums prezentēt mūsu komandas video. Lai saprastu to, kas notiek mūsu patlabā, ir jāzina savas pilsētas vēsture. Osvalds Šplengers pirms 100 gadiem raksta savu darbu Vakarē Eiropas norieci, kura pārēc jaunos kultūras dzimšanu. Viņa Vakarē Eiropas norieci ir tāds pats gals un sapnis, par kuru runā Rainis. Mums gribētas domāt, ka mēs esam sapnis. Jauns. Mēs izpildām šo brīdi, jo zinām, ka tas patlabā kļūst par mūsu vēstures daļu. Mēs izpildām ūdeni, kas ir gals un sapnis vienlaikus. Pēkšņi man likas, tu esi mans draugs un es tevi mazliet mīlu. Saule celas un krita, es biju tavs meistars un tu mana margarita, vai izskaidrot proti, jo sākumā likas mazliet. Kāds mūs sauc, tad patais stūram, vai klusi daudzas pie palodzes, lai savus būtus ārā no būra, uz kurieni tie lidos, tur arī joprojām ļoti. Kad barojam bīles, asaras krīt, tad tev lielas, kā ozola zīles, lai gribēt blokus, dažreiz saulē slēpjas kastaņu blokos. Kā jūrnieki runa, tu gribi mūnā medī, es braušu uz kāratu, ar sarkanām neļiem, laiks atvādīties ir rudens, ļaujas klīst maniem brunām neļiem. Mūs sauc, te patais stūra, vai klusi daudzas pie palodzes, lai savus būtus ārā no būra, uz kurieni tie lidos, tur arī es. Kāds mūs sauc, te patais stūra, vai klusi daudzas pie palodzes, lai savus būtus ārā no būra, uz kurieni tie lidos, tur arī cilvēks pašapliecinās. Mancis Vēbers rakstot par protestantisma ētiku atzina, ka protestantismā būtiski ir darbs, ka iespēja kalpot Dievam. Šādu pieeju mūsdienu kultūrai demonstrē uzņēmuma Ciglēt pārstāvi, kas stāsta par savu uzņēmumu īpašu uzmanību pievērš darba ētika. Herzlich willkommen bei Firma Ziegler Maschinen. Ich möchte ganz kurz über unsere Firma erzählen. Firma Ziegler ist eine Familienfirma. Die besteht aus verschiedenen Betrieben aus verschiedenen Ländern. Im Prinzip, wir sind eine internationale Firma, die war noch 1923 begründet. Unsere Firma als internationale Firma sprechen. Dann können wir natürlich erwähnen, dass in unserer
Dänemark, in Lettland hier haben viele europäische Traditionen oder kulturelle Traditionen übernommen. In diesem Fall sind wir wirklich schon ein bisschen solche Mischen, ja, von Letten und von Deutschen. Also die Kultur der Produktion, Disziplin, dieses Verhältnis zur Arbeit, das ist natürlich, ich glaube, ein bisschen anders als in anderen lettischen Betrieben. Wenn Sie kommen rein in unseren Betrieb, in unsere Produktionshalle, können Sie sofort merken, wie gut die Produktion ist organisiert. Noch dazu spielt eine große Rolle, dass Firma Ziegler ist eine Familienfirma. Deswegen diese Atmosphäre der Familie, des Hauses, ist sehr stark bei uns im Betrieb. Soziale Programme sind sehr stark organisiert und das haben wir von unserer deutschen Firma übernommen. Das bedeutet, die Leute betrachten diesen Arbeitsplatz mehr als Lebensstelle, Lebensposition. Wir machen sehr große Aufmerksamkeit der Schule des Personals, der kulturelle Erziehung von Leuten. Ehrlich gesagt, finde ich bei uns gar nichts, wenn die Leute Alkohol trinken, dass sie unzuverlässig arbeiten und noch bestimmte Sachen. Das ist schon ein Erziehungsprozess, der dauert natürlich viele Jahre, aber im Moment wir sind auf solcher Stufe, dass wir über eine europäische, deutsche Firma sprechen können. Ja, gadsimta cilvēks aiz sevis vēlējies atstāt mūra celtnes, kas vairāk pretpies laikam. Mūsdienās ilūzijas par to, ka pastāv kaut kāds materiāla pielīkošs, ir zudusi. Iespējams, tādēļ žliens arī pievēršas tieši darbam ar koku, dabas materiālu, kuram ir vieglāk piešķirt iecerēto formu. Meklējot Eiropas pēdas Daugavpilī, mēs labāk iepazinām savu pilsētu. Uzzinājām par to, kam ikdienas steigā būtu pagājuši garām. Paldies konkursa rīkotājiem, ka atgādinājāt par to, kā domājot par kultūru dialogu, ir jāpaskatās, kas notiek tepat mums līdzas. Paldies!